asifunze ke bazalwane Timothy wekucala sahluko 2 verse number 9. Kodwa nina nibe luhlanga lolukhethiwe, nibapristi bebukhosi sivele singcwele, nibantu baNkulunkulu labakhethelwe ukumemetela imisebenzi lemihle yaNkulunkulu. Yes. Nguye lo wanibida ukuthi niphume ebumnyameni nite ungena ekukhanyeni kwakhe lokumangalisako. Nguye lo wanibida. Nguye lo wanibida. Nguye lo wanibida. Solonga thuka makathi lomunye tshela makhelwane ukuthi uyamthanza. Nomnye umfundisi bekeme khona la bekuyinkonzo yabomake kanti mina ngiattendile lenkonzo yabomake. So cabanga ke simakhelwane bekungibani bekungasiyo umngami bekungilomnye make. Inceke ukuthi tshela makhelwane ukuthi uyamthanza. Hayi ngabona ukuthi mawumela ubocaphela ukuthi uthini ngoba awumati umuntu lomnye uhlele eceleni kwabantu. Ngoba lomnye sekuyawuqhwebheka khona lapho nje ahamba athi uvile umfundisi ukuthi ngikutshelile phela nabo baphuma. Nomunye utawukwata ukuthi ngubonile sibo ukhuluma nabani lapho. Labanye bobabe bacalata uyasho yini ngoba so nikahle bomnisi nihleli kahle ningatshelana ngcono nini. So kanti labanye bethu baba scattered umkakho uhlala le hlale nale eceleni kwalomunye umzalwane namaka hlale le uyabona makasukuma abuka uyasho vele. So sengiyesaba ke ukuthi tshela makhelwane ukuthi ngibitiwe ngoba sengiyesaba ngale kwaloko ngangiyasho kube angibonanga lesikhulu manje ngabona lethi inkulu otherwise lithi lelivi sibitiwe niyeva bazalwane sibitiwe. So kuhle uyabona umuntu makabitiwe akusho ukuthi kubade letinye tindlo eceleni but lo mbitile kuba ngila afuna kwephethela khona afune kwenda lokhu labitelwe kona. Kuthiwa ke labantu laba bangilaba ngcwele babitelwe umsebenzi labantu abangcwele nine nibe luhlanga lolukhethiwe nayi identity yabo bascattered. Mawufunza sahluko 1 verse 1 lencwadi iphuma kuPetro iya kulabasakatekele ePontus naseGalatia naseCappadocia ngibatshelile kuseni ngathi linconywana kakhulu esingisini leli gama leli mangabe uye emhlanganweni bathi sikhuluma tilimi la ovula Petro ekucala sahluko 1 ushona ligama Cappadocia nawe batawucabanga ukuthi hayi uyadishaya ubeke umoya wapho kwakho phasi ungabi nestress. Lo verse 2 ke uthi ngekwati incandi kwakhe uNkulunkulu uyise wanikhetha ngekuningcwelisa ngamoya longcwele ngale kuthiwe labantu laba bakhethiwe futhi bangcweliswa ngamoya kuze nilalele Jesu Kristu nihlandwe ngengadi yakhe. Shangathi umusa nekuthula kunganziswa kakhulu kini. Uthi lapha Petro labantu laba basakatekile. Uthi ngilaba sakateleke ePontus naseGalatia ngalama amagama. Uthi uNkulunkulu kula bazalwane bese basusiwe tindzaweni tabo eyayikho indzaba lebhlungu njengekuba nelikhaya but unga-enjoy ungahlali khona uhlala etigangeni. So labantu laba bahlala etigangeni njengetinyamatane
bascattered kumbe bahlala nakuleminye imithi bakhosele ngenxa yekuhlushwa ngumbuso wesikhathi lebe uphambana nempilo yabo njengemaJuda nanekukholwa kwabo. Uthi ke labantu laba uthi Petro basakatekile akasho ukuthi bahlushiwe baze babe lapha, kepha uthi basakatekile. Kufana usinika sithombe semhlanyeli ukuthi umuntu lohlanyelako uyayisakada imbewu yakhe. Beba yathi indzaba yokuhlanyela ukuthi umuntu ohlanyelako ndawukhumbula ngosahluko bani 13 kuLuka noma ngMarko la khona kwaphuma umhlanyela ayohlanyela imbewu. Makahlanyela bekayisakada lenye yawela emadwaleni endleleni emanyeveni emhlabathini lolungile. Nyalo ke uthi labazalwane bafana nembewu basakatekile. Akasho ukuthi umbuso weMaroma unihluphile, kepha ubanika umcondo ukuthi lala nikhona khona nibekwe uNkulunkulu. Angathi likhaya indzawo umsebenzi la ungaba khona la uphila khona. uNkulunkulu nakuwe nami nalamuhla uthi la ukhona awukabekwa nguSathane, usakatwe ubekwe uNkulunkulu. Ufuna uNkulunkulu ngalama emagama kumile sithelo seluthando kuwe ukubeke ngemabomo uNkulunkulu la ukhona khona. Ngoba phela siyesihlabele sithi inkosi yakwazi esikudingayo. So uNkulunkulu ukubeke la athi khona ukuthi uthingani. uNkulunkulu nguye lonemandla kwenta lokungedulu kwalokucelako nalokucabangako. La ukhona khona you are scattered, uhlanyelwe ngekwenjongo yekuthi mase sibuyela ke kulo verse 9 kulo sahluko 2 uthi ubekelwe belihlanga lolukhethiwe bapriest bebukhosi sivele singcwele ni bantu baNkulunkulu labakhethelwe kumemetela imisebenzi lemihle yaNkulunkulu. Malibongwe ligama lenkosi. Ukhethelwe kumemetela imisebenzi lemihle yaNkulunkulu. Yebo esikhatsini tekugcina kuyaba nesikhathi letimatima. Yebo sitawukhuluma ngetinto letibonakalako emehlweni, kepha singakhohlwa umsebenzi wethu. Sikhethelwe kumemetela tindzaba letimnanzi. Sikhethelwe kumemetela tindzaba letimnanzi. Bengingadi ukuthi siyawubana naba bo WhatsApp sibe nanabo social media. Mangabe angishongo esikhundleni sekusakada tindzaba letimbi asifunze kusakada tindzaba letimnanzi. Siyeva bazalwane. Amen. Tindzaba letimbi kumbe ubona abantu bayashayana athi sucala ngawe. Sewubashuthile uyasakada awukakhethelwa lokho. Wena ukhethelwe letimnanzi. Uyathi kuhambisa tindzaba letimnanzi ngazuthi asinayo iappetite yako. Sine appetite yetindzaba letimbi. Mawubona abantu nje bahamba kumbe babambene ngesandla ake sithathe ngekuthi indvodza lemfati ake sicabanga ukuthi kumbe bayathandzana. Akusilula kubashutha. Uthi bukani bani bayathandzana bukani babambene. Kepha wakhanza indvodza nemfati balwa wakhe video. Ihamba kakhulu. Letindzaba letimnanzi ngazuthi athi simarketable. uNkulunkulu uthi thine sikulombuso singilabangcwele kuze senteni bazalwane sihambise tindzaba letimnanzi. Phelelwa ngemadatha mangabe bakusendela indzaba letimnanzi bathi kuchubeke kusele phambili. Akufanele kuphele emadatha. Tingahambi ngawe tindzaba letimbi. Why? Ungilongcwele
lobitelwe kusakata tindzaba letimnanzi. Tindzaba letimnanzi. Bese ke la ekucoceni kwethu lekumele sibe nako engqondweni ukuthi kuleti khathi tekugcina kumele singaphili ngetheory kepha kukhola kwethu sikwende kube ngilokuphatheka moving from theory to practice. Asifunze kwenda lokhu lesifunze ngako. Uthi lesoncwadzini yaJohane sahloko 13 verse number 17 ukhona lo ngangifundzela lapho masinyane Johane 13 verse number 17. Nanidati ke letinfo futhi nidenda nibusisiwe. Ugezet inyawo tebafundzi bakhe Jesu. Uthi njengaloku ningibonile mina. Ngigeza inyawo tebafundzi bami. Ngipractice luthando. Uthi mangabe letinto 1 niyadati, number 2 niyatenda nibusekile. Kunesibusiso ekusukeni ku-theory uye ku-practice. Kunesibusiso ekusebenziseni lwati. Uluthathe lwati lonalo ngelivi laNkulunkulu uhambe uyolo practice. Umuntu lo unelwati ukuthi mawuthengise macanza la ngi-1000 uwathengise liba ngimalini licanza malinye 350 yabeva bosomabhizinisi. Uthengise licanza lilinye nga 350 maka 1000 ngimalini loyo malini angisaniva. Yes. 3,500. So lo munye unawe mafigures nyelo nje ansiyakhona kubala ungahamba futhi ubala ungabala lo muntu utawubala ukuthi mangaba na 2000 nomacanza shothi ngingaba namalini but uyathi kuthini noma ungathi ngamalini ngeke bese uba nayo ngoba uyati utoba nayo ngoba sewathengisile. So lunengi lwati siba rich kakhulu ngelwati lo munye uyathi nekuthi inkukhu icushwa kuphi kepha usede. Lo munye uyathi ukuthi macanza athengwa bobani, timbuti tifunwa bobani, tinkomo tifunwa bobani, ugcina ngekubala nje hey ayikabi. Emandiya timbuti uyabona ugcina lapho but akayi kuyawucupha timbuti kuzalungisele ukuthi malichamuka lindiya uyalihloma imbuti. So lo lwati lesinalo kuyendeka sibe rich with knowledge but sibe poor. Kobe kuthiwa umuntu rich ngekwati I tell you emabillionaires lahlela. Kuba umuntu nje uceba ngelwati lanalo ngabe kuthule ema-millionaires nema-billionaires but lo lwati lesinalo lusinika umphumela uma silwendani bazalwane uma silusebenzisa moving from theory to practice. Ungake wende nje i-test kuthi engabe lokhu lengikuvile vele kuliciniso yini ukuthi licanza lithengiswa nga3 wemalangeni 50 350 ngisho kahle ungabona ngani ukuthi bayalithenga ngeke uhambe uyocupha bese uyalithengisa bese ubuya nema results evikini lelidala. Lwati uNkulunkulu lasinika lona ngelivi nasephetho selwati encwadzini yaThimothi wekuqala sahluko 1 verse 5. Uma sesifunzile salifunza liBhayibheli kumele sibonakale ngani? Thimothi wekuqala sahluko 1 verse 5. Empeleni injongo yemiyalo wethu kuvusetela luthando loluphuma enhlutweni lemhlophe nakunembeza lomsulwa nasekukholweni lokude kutendisa. Yes, injongo yemiyalo, injongo yekufunza, injongo yekufundziswa
kwendani kuvusetelwa kweluthando loluphuma enhlitweni lemhlophe. Kusho ukuthi mawufunza iBhayibheli ungagcini ngekuthi sengifunzile sahluko 3 verse 18 amen ngathandaza ababe longcwele ngiyeva lapha ukhuluma nami uthi Nkosi angithanze John 3 verse 16 wena uNkulunkulu wathanza live so ukhuluma nami ukuthi njengalokho nawe wathanza wanikela nami Nkosi ngicela ungiside ngithanze nginikele ungasho ukuthi amen mawucetha lo mthandazo hamba uyonikela bese uthi amen mase unikele. Injongo yalokufunza kwenda akusisephetho kwathi emavesi kepha sephetho ukuthi lamavesi lesengiwati sengiwasebenzise kuphi akusi inhloso yaNkulunkulu ukuthi sati ngekuthethelela mase ufunze ngekuthethelela kumele bese uyokwenda njani iyothethelela naku ke lokuhle ngaNkulunkulu uma uNkulunkulu akufundzisa akakomekisi eklasini but la khaya sinawo emaklasi uthi ungafunza kuleli class wathola knowledge bese uNkulunkulu uthi anse ufunzile now you know sewuthini Jesu ubusekile mawudenda letinto utawufunza ngekuthethelele eklasini bese uNkulunkulu sewukwakhela simo lesidzinga ukuthi uthethelele ukwakhela simo utakwakhela nje bantfu labatakusukela baqale kumbe bathathe lutho lwakho kumbe bathathe imali yakho baboleke labanye bangasakubhadali asofunzile eklasini livesi lithi mawudenda letino lothunzile eklasini ubusekile hayi mase unako encwadzini kuchamuke umuntu lapha emgwaqweni uthi uyahamba nje emgwaqweni achamuke umuntu akuvikise kamadima uthini uNkulunkulu uthi nibusekile malidenda letinto lentifunzile kuthi kumele ngende njani kungabi yisongeso kube ngakhona kuphumele yami imoto ngithi awu Ncesi kumbe bongalibonile likona ansuthe kakhulu ngalanga kuwe wavikisa wena madima inhlitiyo ingcondo ithini ulele awuboni uphose ungilimata nibusekile uma nidenda letinto tiphi tinto lenhlitiyo yokuthi njengaloku sengifunzile sephetho sekufunza kwami luthando sephetho sekufunza kwami luthando ngoba setawuchubeka sikhashana ngicela kugcina lamuhla ngivale lendzaba ngekuthi yini kube mcoka lokwenda lokupractice asifunze nje kuba seRoma sahluko 2 verse number 6 bese siyawavala emaBhayibheli Roma sahluko 2 verse number 6 lamanye siyowathola lahambisana naleli kumbe evikini lelitako ngekusidwa inkosi Roma 2 verse 6 phela uNkulunkulu uyawuvuza wonke umumfu njengekwemisebenzi yakhe ngulokuthi sitawuvuzwa ngekwemisebenzi yethu ngeke sivuzwe ngekwati kwethu we are rewarded according to our works not according to our knowledge sitawuvuzwa ngalesikwendile hayi ngalesikwatiko
lwati lwenta ngazuthi sesiyakwati lwati luyayengana kulesinye isikhathi ngoba mawati eJozi kuba kwangazuthi sewuwaseJozi kanti utawuthi yasuku eJozi ulahleke lwati luyasilutha at times sicabange ukuthi njengalo sengiyayadi lento kusho ukuthi sengahle lokuba semkhathini wala naseJozi kuhamba more than kwati ngeke uthi ngiyade eJozi sengiseJozi umuntu longasho 100 times say I am in Joburg in Jesus name I'm in Joburg ngicela so seJozi ngicela ungene esitolo lapho ngithengele amasokisi azothi I'm in Joburg umuntu lotawufika eJozi ngulotawuhamba ngisho angakasho ukuthi ngiyeJozi wahamba utawufika eJozi wamemeta kuthi useJozi ngeke afike eJozi angahambi translate your knowledge into action thatha lokwatiko evini laNkulunkulu ngoba livi lenkosi lithi siyawuvuzwa ngani bazalwane ngekwemisebenzi yethu hayi ngelwati lwethu liqiniso lithi kukholwa kwethu kulinganiswa ngetento tethu hayi ngelwati lwethu kukholwa kwakho kulinganiswa noma kubonakaliswa tento takho akubonakaliswa lwati lwakho kukholwa kwakho ukubonakalisa ngetendo hayi ngelwati uma ngabekisa ngala mavesi nekuthatha kwemfundisi Mthobisi usitshela ukuthi bekati liqiniso lekuthi phani utawuphiwa kepha wathatha lo lwati walupractice wase ubona umphumela walo lokuthi uyalikholwa lelivi sibona ngale sento sakhe hayi ngekukhotha emavesi sivama ukukhothelana kakhulu emavesi niyabona ngosibazalwane themba kuJehova ngayo yonke inhlito yakho mina nje ngiyamethemba uNkulunkulu uyabona masicoce kulula kusho njalo but bese uNkulunkulu ukupha simo lesingeke siguculwe ngilutho ngaphandle kokuthi wethembe yena ngiyamethemba mina uNkulunkulu ngidawuhlala ngithule nje thula wazi ngingithixo they that wait upon the Lord laba mlinzela kuJehova bese nje uyakuchukuluta umuntu kancane ngendiwa njalo mina cha phela angithi wena uthi ngidawuhlala ngithule thula wazi ngingithixo uNkulunkulu akasiniki ema notes kuze site ukwenda livi lakhe kepha usivumela sifike kule simo lesitawufuna silama notes lesinawo bese siyawabonakalisa ungangilengisi lo munye babe uthi lo babe mina nginelutho lwami mina nje umuntu mangethelela ngibese ngilandza lutho lwami naku sekuyendeka bayamethelela ngahlala ngalalela ukuthi kuyachuma lutho lwakhe ngenhlanhla bengikhona kumbona la bengikhona khona ngambona sekabuthe maji athi umuntu omdala so uyaphi etsheni kanti unelutho lwakhe kuyendeka uthi unekukholwa uthi unekubeketela ukhothe ukuthi isithelo selithando bazalwane kubeketela but mase kuchamuka lesimo lesidinga ukuthi ubeketele sewubuthe maji awusaveti kubeketela may you move
from theory to practice. Kunesibusiso la sishoko Jesu uthi nibusisekile uma nitenda letinto. Ake utithathele lamhle mamaki kuNkulunkulu. Uma ngabe uNkulunkulu atibala tibusiso, ake utithathele tibusiso tekuthi lelivi leli ngifuna kuyawulenda, lelivi leli ngifuna kuyawulenda, lelivi leli ngiyafuna kuyawulenda. Bese uyabona ukuthi Jesu unemanga yini makathi nibusisekile uma nitenda letinto. Asibe bafundzi labangagcini ngema notes, kepha ema notes agcine asibeka eluthandweni ligama lenkosi kalibongwe. Ngicela sisukumeni sithe uthandaza. Kungabantoni manje ezongibamba inhliziyo ngemhlophe thethwa no ungene ekhaya Kuhlela kwakho nathi Nkosi sidihlelele ukuthi sibe khona la ngamunye watiplanela ukuthi lamhla utaba senhlanganyelweni yalabangcwele evelivi lakho. Ngicela ke babe ukuthi lelivi lingagcini inyalo lokushaya isikhathi ukuthi sitawuphuma siye emakhaya. Lona lingaphuma enhlitweni. Nyalo Nkosi akube isikhathi la sisaphuma sekuthi I am going to translate this knowledge into practice. Ngisayole practice lelivi. Ngiyabonga Nkosi ukuthi kuyawuchuma imithombo yethu ibusiso. Nala bese kunesomiso khona. Wells of blessings are going to erupt to the glory and praise of your name. Loyo Nkosi lotimiselako lamuhla ukuthi ake ngiyawupractice. Ngiyabonga Nkosi ukuthi uyawupractice hayi ngoba kulula, kepha utalipractice ngoba kunelusito lwamoya loyingcwele lotawumenta apply lelivi. Lomunye kumbe Nkosi ute vele kunesimo lesidinga the application of this truth. Ngiyabonga Nkosi ukuthi sewumhlomsile ngeke asehluleka, nelusito lwamoya loyingcwele lukhona kumsita kulolo lohambo naleso sincumo kuze kuthunyiswe Nkosi ligama lakho, ngoba wena ungumhle, ngoba wena ungumsinzisi. Kuthula kwakho Nkosi lokwendlula kuconza konke. Ngiyabonga ukuthi kuyawusisita kusilondolode, usisite Nkosi simemetele tindzaba letimnanzi losibitele ukuthi sitimemetele. Singaba nato letimbi letibuhlungu, yebo Nkosi singabatisa labanye ngebuhlungu lobusivelele, kepha Nkosi ngiyacela ngemsa wakho singakhohlwa ukuthi sibamemeteli betindzaba letimnanzi lekumele tivakalise liphunga lelimnanzi lekwati wena neludumo lube kuwe phakade naphakade. Amen. Phaske bazalwane.